Biashara nyingi taunini ya Nkubu narua itindite ingionde ya biashara bamwe barugurite biashara chao bakiuga ni bakwenda kwambiria mwaka bagichwa mbeta ni untu bagwitia kwa ngarama ya uturo amo nabo baugite bendeti ntubika imono na bangi kinya batirona wakubagurira ni boriti Rais Ruto gutegera uchumi mwaka juju etithia bamatatu kinya bo baugite ngugi chao itubu ino untu gutina agendi indi nikabachiumite gwitania na bare akibakuoneka Mutuikare na Chutariria. Ntuku ya mbere mwaka jwa 2024 ni twithirite tukithiurungia kamera yetu taunini ya Nkubu kona witi na mbere bwegi biashara indi narua tugikabana na nduka nyingi chingi na intare chiruguri kajo kuthira 2024 turi aciari January ani batweterente tutina mbesha tutije tukanjiria na tutije tukarikiria na tutijana beto bagacoka skuru atia kitumi mwanka yo 2023 jurari mwanka jo mumo bwega bamwe ba biashara bagitarire tumibiao barugura nduka ciao narua ubwetho abwe withire mwanka ntariki imwe mpanjanairia na biashara ciakwa lakini ikiomi iketamio kona nyombira nyinge isingi no nto muntu areje ja karugura agatinda mami agacoka ugoro akana for nothing na ndio kona thena ru ntariki imwe kabe nyome inge buruono goke ike gitumio kona nyombira nyinge singi no ntuguti biashara ato ntendi nye thandu kuri mwe nenya siti ntende ti nyemwe inya kiondo kimwe ntendia uriciri wega turi gukuta kurathi gongo naru atugire twije turugure tuone ketha gukio tukona no ntura ngarama maisha yeguru enya jono aru ntiatirira ciombe ndona kuringana na ura muturire jo maisha yuthuki no kaba stage ndege gwita kuria raja bangi kana kugarura mwaka ja bangi mbeje ndugure ngugi mbonethera no nkona fees ya na gucoka skuru kana mbonethera no nkona mbesa cia kuria maroon nuntu ndironere nkaremero no gutawantawa antu bagankinyira ngiria kurukia biashara baba bariuga mwanka muthiru biashara ni ciromi muno na kinya thaiji ni bakuria mutongirwa mugongo Dr. William Ruto kwiniko chumi kenda kwagirithia biashara ciao mwanka juju ichatu na joja thaiji ijato inyiritie bwega Ruto ndimwira atiri naigirwa mwananchi kiao kawaida ituko inyere kabwega mesi ja tugaramite itutikaribu ga kinya nini ito William Ruto twigero kiao at least ogerie kunyia cost of living tegera mwananchi wa kawaida ukoona na uore kama tujabui na ndegoro huku kwa mwananchi ni kubaya tuigero kiao na azimio rinda wetu Raila tunakungoja tweterete maoni ja kuja 2024 twathurite President Ruto tukiuga Ruto agatutethia lakini tukuonekane twenderete kugwakiri nyene na mitarone twenderete kuriwe ithina twategera tukona inyora maguta yaiterie itwari na ngari turapaka ngari thai twijanguginera maguru nuntu bwa maguta ja ngari uria yaiterie tutiumbanya guciikira ngari maguta twapakira twijana na nduthi kana tukeje nya maguru ngugiri kirirwangiro kamati taunini ya Nkubu ngari stage nene na kinya stage ya Kionyo chigukarintare na kinya biria ba ukariba tare buru na ya thai stage nene turi ya Nkubu no kona nyangari teka singi kinya thie yutebo na nto baulite nyikwaga mbecha teka nto baulite ikingi imbecha nuntu thai muntu nyoro kwenda gwita Nairobi alexijaniria atiumba gwita na ikona kona mbecha citite u cia biria gwita Nairobi ina thai cikinyite 1300 jesi nirarira mbeca cia Christmas ya ndirawara indiria tano kwana gutia ntunje siniraurire arwa mwaka jo mweru ngwete kianto aboro marumaga antote kini gutaru gukende no tugukamata bakai mweri jojo jura twirigirite kwithira kuri na gwita ngendo nyingi bamwe bakari bechoka iritro biao biangugi na kinya rito bagichoka maskuru no kwithire kuri na wirigiro ngarama etithire gitia kibatura tureta no tugetote utingarama tukongera na watuga gwikatero mba kwije kwaira ya ngarama itia oira urarite okija no ugetura no kaerio thira gwikatero irio gutubati kwaerio ora tureta no tugeta kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto cia weru
Riakwa rietwa nĩ Mũtungi Kare.